Акшамлар хайыр ноябрьнан 5 эфирде заман Кырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Қырым саммиті келечек сене Киевде майыс айында кечірілежек. Бұны Украинанан тышышлері Назира Дмитро Кулеба хабер етті. Қырым платформасынан иштиракчылары Украина пайтақтында топлашып işgal етілген Қырым сакенлерінің ақлары бозылмасы ве ярмада işgalден азат етілмесіні музакире етежеклер. Более тешебуснен Украина президенті Володимир Зеленский чықышта бұлынған еді. Европа бірлігі девлетлері, Бүйік Британия, Америка бірлешкен девлетлері, Туркия веда бір sıra девлетлер бұл платформаға қошылмаға азыр олғаныны білдірділер. Бұл тешебуске НАТОда да қол тұттылар. Назир Кулеба айтқанына көре бұл девлет елбасшылары ве халқара тешкілатларының векіллерінен платформаның форматына музакире етекенлер. Пандемия кедер етмесе Украинаның халқара ортақлары Киевде топлашмалы. Ця робота не буде зупинятися ані на день і увінчається вона самітом Кримської платформи, який пройде в Києві. І я сьогодні вже можу повідомити, що офіційно, що остаточно ухвалене рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується і ми матимемо нагоду провести успішний саміт у столиці України. Бүйік Британия елшісі Қырамнан мемори сыңарына барып, Каланчак ве Чаплынка сыңар кетшілері абаданлаштырылмасына огреніп мемори қызметлер беруф меркезіні зиярет еткен. Елші Мелинда Симонсны Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжісі Антон Кариневич давет еткен. О елшінен қорышып, Қырымда инсанақлары бозылығы ве пандемиянен бағлы гуманитар фелекеті олғана қанда тариф еткен. Евел Бүйік Британия елшісі Бүйік Британия ярмада işgalден азат етілмесі үшін Қырым платформасы тешкіл етілуіне қол тұтқанını білдірген еді. Для команди представництва також важливо інформувати партнерів про поточну ситуацію, яка склалася в Криму з дотриманням прав людини і порушенням норм міжнародного права, переслідуванням представників української громади та корінного кримсько-татарського народу Російською Федерацією і її окупаційними адміністраціями. Işgalчылар Украин православ кілсесіні йоқ етіп, оңа алақасы олған жемаатына тақып еті. Юқары Шурада инсанақлары векелетлесі Людмила Денисова халқара жемаатчылығына işgal етілген Қырымда муминлерінің ақлары бұзылмасына сесленмеге чағырды. О işgalчыларынан кезлевде Украин православ кілсесі тарафындан иншаат етілген кілсе бұзылмасы ве митрополит Климентке 50 000 рубле пара жазасы белгіленмесіні тақбиқ етті. Омбудсменнан сөздеріне көре, Кремль бойлы әрекетлерінен Бірлескен Миллетлерінің баш ассамблеясы Русияны işgal етілген Қырымда діни сербестлікні riayet етмеге чағыруыны қабыл етмек резолюцияларына назар етибарға алмағанны көстере. Хочу підкреслити, що до початку тимчасової окупації на Кримському півострові діяло 49 українських православних релігійних організацій, але через репресії окупанта їх залишилося 6. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння були захоплені і знаходяться під контролем окупаційної адміністрації Росії. Засуджую дії країни-окупанта Росії, спрямовані на знищення православної церкви України і переслідування її вірних, і закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на порушення основних прав людини на території тимчасово окупованого Криму. Ратсызлық білдірмек аздыр тежавузжы девлетке басқа етмек керек. Бөле сөзлерінен Қырым ве Ахмеджет митрополиты Климент Бірлешке миллетлер азалары ве баш катиб Антонио Гутеррешке мұражатта болынды. Митрополит қайд еткеніне көре, işgal башлағанынан берлі Украин православ кілсесінің векілеріне қаршы онларжы махкеме давалары башлатылған. Шымды işgalчылар акимиеті Ахмеджетте олған Украин православ кілсесінің бинасыны тұтып алажақ ола. Бұл кілсеге қатнаған 70 кішіде ос дини ақлары құрчаланмасы үшін Бірлескен Миллетлерінің комитетіне мұражат етті. Митрополит Климент тежавузжы девлетке өз мечбуриетлеріні еріне кетірмесі үшін Москваға басқа аттырылмасыны талап етті. Сьогодні
Тільки за те, що я українець і служу в Православній церкві України, мене позбавляють права молитися в своїй українській церкві в Криму. Нам потрібно практичне рішення, що буде забезпечувати наше конституційне право в Криму молитися в наших храмах Православної церкви України українською мовою за свій народ і за свою державу. Прошу захистити права і свободи релігійної громади Православної церкви України в Криму. Ишгал етілген Қырымда Москва патриархатының векіллерінден ғайры дегер дини конфессия векіллері дини тақыплерге оғратыла. Бұны Қырым ақ қоршылайжы группасы хабер еті. Ишгалжилер уйдырған эсас қабаатланув қанунсыз миссионерлік фаалиетідір. Ақ қоршылайжыларынан дини тешкілатлар ве жемаатларға қаршы башлатылған ве бақылған. 101 мемори дава аққында малюмат топлаған. 1 миллион 340 000 рублелік пара жазасы белгіленген. Октябрь айы девамында Ишгалжилер махкемесі 2 даваны бақы башлады. Бірі тарақтар жәмесінің имамы Абляким Галиевке қаршы бақылғандыр. Оны жұма намазына кечіргені үшін миссионерлік фаалиетте қабатлайлар. Преследование идет именно из-за причин того, что они не хотят выполнять требования бухчетов, в свою очередь им подчиняться. То есть все остальные преследования выглядят преследования как протестантов, баптистов, членов представителей церкви христиан веры евангельской. Это членов преследуют за проведение просто собраний, которые оккупационные власти рассматривают как религиозные собрания. А организация преследует за то, что они проводят миссионерскую деятельность, например, в зданиях, которые не заявлены как религиозные, или в зданиях, в которых, например, вывеска, отсутствует какие-то логотипы обозначений. Қырым прокуратурасы 2 Ишгалжилер махкемеджісіне шеклену сеслендірді. Олар қанунсыз шекілде Украина ватандашыларына санки дерсін Қырымда бұлынма аққы олмастан Русия территориясында бұлынов режиміні бозғанлары үшін месулетлікке желп еткен. Прокуратура тарқатқан малыматқа көре сөзде махкемеджілер Украина құқық қорujыларының еліне түшсе 8-ден 12 жылға қадар азатлықтан марубайтле біле. Ишгалжы махкемеджілерінің адлары ачықланмай, ама олар кезлевінің Ишгал шehir махкемесінде çalışқаны белледір. Слідством встановлено, що вказані судді, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, своїми діями сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади Російської Федерації. Зокрема, підозрювані сприяли реалізації політики витіснення незгодних з окупаційним режимом громадян та заміщення цивільного населення окупованого півострова. Тасилве Тибет салларына пара берулігі арттырылды. Мудафа нәзірлігіне есе кечкен сенеге көре біраз эксілтілді. Юқары шура бірінші оқуыда кележек сененің бюджетіні қабыл етті. Келерлер 1 триллион 170 миллиард гривна живарында олмалы. Ама 270 миллиард дефицит бар. Чөнки масрафлар 1 миллиард 350 миллиард гривна живарында олмасы көзде тұтыла. Лейхаға көре ең алчақ айлық 6,5 bin гривна миқдарында олмалы. Бұл сене ең алчақ айлық 5 bin гривна севиесінде белгіленген еді. Үкімет мемлекетінің иқтисадияты 4,5%-ға артмасыны тақмин еті. Қабаржылыққа қаршы органларға тыш истихбарат ве телекетсілік қызметі. Ички ішлер назірлігіне кечкен сенеге көре чоқча пара айырылажақ. Мұне берабер парламент ве президент офисіде пара чоқча айырылмасы көзде тұтыла. Ләкен Мудафа назірлігі кечкен сенеге көре біраз азжа пара алажақтыр. Юқары шура депутатлары бюджет лейхасына тенқат етті. Юқары шура елбашысы Дмитрий Разумков есе назирлер шурасына кележек оқуға лейха üzerinde да çalışmaға талап етті. Ми будемо максимально шукати можливості і ресурси для того, щоб забезпечити виконання передбачених вами заходів і шукати для цього можливості, в тому числі в сфері освіти, науки і згадані вами напрямки щодо підтримки і оборонної сфери також знайдуть свою підтримку на етапі допрацювання до другого читання.
Украинада кенеде коронавирус рекорды. Кечкен күн девамында COVID-19 хасталығы 9850 инсанда таздықланды, 193 хаста вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Киев шәрі, Харьков, Хмельницкий, Запорожье ве Донецк вилаятелерінде қайдетілген. Сағлық назир Максим Степанов айтқанына көре, жима топлашқан ерлерде ве нақлиятта маскасыз олғанларға қаршы пара жазалары қолданылмасы үшін қанун қабыл етіле. Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому цей штраф зможе бути складати відразу, складати протокол безпосередньо на місці, а не так, як було раніше. Тобто раніше складали протокол передавали в суд, і суд потім вирішував, накладати штраф чи не накладати штраф. В результаті цього в нас менше 5% чи 3% навіть були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і безпосередньо, наприклад, до тих чи інших організацій. Украинаның баш санитар екімі Виктор Лешконың сөздеріне көре ендіден қоранта екімі Менфи ПЛР тест нәтижесінде хастаның сағлығыны бақып, хасталық кәғытыны қапата білежек. Закриття лікарняного може відбуватись з 3 причин, які чітко прописані в стандарті надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. Перше. Це проходить 10 днів від першого дня симптомів, і впродовж цих 10 днів є 3 дні, в яких відсутні симптоми. Це є підстава перевести сімейному лікарю хворого в категорію одужавші і закрити лікарня. Друге, це 10 днів від моменту отримання позитивного результату методом полімеразної ланцюгової реакції. І знову ж таки, впродовж цих 10 днів є 3 дні, коли в людини відсутні симптоми. Це також підстава закрити лікарня. І третій варіант – це отримання негативного тесту полімеразної ланцюгової реакції. І всі ці 3 фактори, вони є рівноцінними, і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний. Қырымда кешкен күн девамында COVID-19 хасталығындан 2 хаста вифат еткенда 288 инсанда коронавирус хасталығы белгіленген. Пандемия башлағанынан берлі ярмадада COVID-19 хасталығы 13 бен инсанда таздықланды. Шымдылық Қырым хастаханелерінде 4420 хаста тедавиленмекте, 224 хаста вифат еткен. 264-ке 214 сайлаучы рейі. Олған малыматқа көре Джо Байден Дональд Трампны Америка Бірлешкен Девлетлері президенті вазифесіне сайлауларда енмекте. Рейлерда сайылмақта шымды не демократлар, не де жүмхуриетчілерінің ұстылығы олмаған 6 штат үшін күреш кетмекте. Почта бастасынен рей берген тахменен 100 миллион сайлаучының рейлері да сайылмаған. Түневін озыны ғалип оларақ адландырып етіштірген Бия сарайынан шымдықы сайыбы Дональд Трамп рейлер сайылуына тоқтатмаға талап етті. Санки дерсін бірқач штатта фальсификациялар олған. Оның адвокатлары махкемеде давалар башлатты. Джо Байден есе өз мұхлислеріні ресми нәтижелер айдынлатылмасыны беклемеге чағырды. Америка тек президентны дегелді ерлі акимиетні базы бір штатларынан губернаторларына сенатор ве конгрессменлеріні де сайламақта. Конгресте Украинада доған Виктория Спартста кечті о жүмхуретчілер фырқасынан темсілжісідір. Бұсат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТРден айрылманыз көрішкенже.